أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گلی حواله گیرن هجا سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به انشاءالله. خدای دلوان و ده هر دو جهان انده کیف خوش و دلشاد بکم. گلی حوالان ام جفیل ماضی قسمه بنا معلومه خلاص بون. معلومه ويا دفعلان دا بنا معلوم هيا بنا مجهول هيا. بنا معلوم اوكو اوي كرياري وي دياره، يعني فاعلي وي كفشايا. مثلا نصر داما هاتا قوتن اوي آلي كاري كريه شخص سيامينه، يعني مفرد مذكر غائبه. لي بنا مجهول دا اوی آلی کاری کریه نکفشه. اوی لوان آلی کاری هاتیه کرن کفشنن. مثلا نصیره دم هاتا گوتن او میرکان نه آماده که هاتیه آلی کرن. اما کی آلی کاری کریه؟ فاعل کریار لوی نکفشه ندیاره. شبونه هاتی گوتن کریار ندیار، یعنی فاعل مجهول. بنا مجهول فعل ماضی گلی حوالان او جیوکا بنا معلوم فعل ماضی 14 صیغنن. سه حبیبی غائبن، سه حبیبی غائبنن، سه حبیبی مخاطبن، سه حبیبی مخاطبنن. یک متكلم وحده هو يجي متكلم مع الغيره. و ام ویجی بزامین گلی هوالان غائب میرن نه آماده، غائبه جنن نه آماده، یعنی که شخص سیامینن. مخاطب میرن که پیشبری معرف دانن، مخاطبه جنن که پیشبری معرف دانن. اف حمیج هف جدانن. لی متکلم وحده متکلم مع الغیر مشترکن، مذکر مؤنث دا وکا هفن. جبونا میرانجی تینب کارانین، جبونا جناجی تینب کارانین. مثلا مرجید کارن بیجن نصرتو جنجید کارن وصا بیجن، مرجید کارن بیجن نصرتو جنجید کارن، نصرنا نصرنا توی داجی عینی وصا. ام دست بکی دا سیغا بنا مجهول فعل ماضی خشک بکشینن، جبر بکن، پاشیرا در باز معنایی ببن. نصر نصرا نصرو، نصرت نصرتا، نصرنا نصرتا، نصرتما نصرتم، نصرت نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. نصر الأمثلة المضطردة من الماضي المجهول، يعني أو مناك مضطردة، يعني كو موافق هذن تاني جداتية كي هندك نابار وانا ده دما كو فعل خبوان وادگرن، آن ضمير خبوان وادگرن، وی دام هندك یک جداتي چه ولی وكا هذن لارا حميجي فعل كي درد كذن و چه دبن. من الماضي المجهول جي ماضية مجهول، ماضية معلوم خند ام كيشنا ماضية مجهول. ماضي هونجي دزانه معنوي گلی حوال، يعني او جبونا داما بوري داما در باس بيراته قوتن. نصر فعل ماضي، فعل ماضي نه فعل مضارع امريه، بناء مجهولة نه بناء معلومة، يعني اوي كوفي كاري كريه نه كفشيه. كو كردي دا جراته قوتن كريار نديار. کو دولات مدا کو گلک مروف هات نه کشتن، کو جوان رات هاتا گوتن کریار ندیار، یعنی فاعل وان نکفشه کفشه نه راستیه دا لی او نافت هاتا ناف داین. خدا قحر خواه گش ظالمان بکه انشاءالله. وی دنیای خواه شوفره کو لحفدو تاین دکن، لحفدو زندان دکن. خدا فسادان ظالمان نگین تمرازمان.
دی حق مظلوم و بندستان جظالمان روژکی زوی آن درنگ دیوره ستاندن گلی هوالان بلا تو کس غمگین نبه الحمدلله بواریا مبیو روژه هیا و دیوره ابن سيرة فعل ماضية بناء مجهولة مفرد مذكر غائب مفردة يعني يكا مذكر ميرة غائب نآماده يعني ميرككي نآماده كو شخص سيمينه نها گلی اوالان ام ویجیش بیر نکن از تو او کو کردی تی گوتن شخصی یکمین کو آخافتوانه اوی کو دا آخفه یه دویمین مخاطب اوی پیشبری معرفه یه سیمین جی شخص غائبه اجال ور نصیله جبونه غائبه یعنی شخص سیمینه او میرکان نآماده او میرکان نآماده دم هاتا گوتن مثلا دوری بک هاتا گوتن دیسانجی او میرکان نآماده هاتیه قطان ظلم دم هاتا گوتن او میرکان نآماده که شخص سیمینه هاتیه ظلم کرن دوی معرف فعل دنجی لسر فعل نصیره قیاس بکه جبونا هنداریه که ترکی جراته گوتن آلشترما جبونا که هیرا میناکن دنجی ببه Manası manavi çegeli havalan yardım olundu bir gaib geçmi zamanda. Yani merkeki ne amade ku şahsi siyemine dema burida alikari lehatiye kirin ama faali vi alikariye ne diyare ki alikariye vi kir o ne kefşeye yani şahsi ku alikari je rahatiye kirin kefşeye کو مفرد مذکر غائبه اما کی وی آلیکاری کریه فاعلی وی فعلی کیه او نکفشه نصرا فعل ماضی بناء مجهول تسنیه مذکر غائب ابی تسنیه گلی حوالان یعنی حتی انها نصر مفرد بو لنصر الف هات ایلاوه کرن بی تسنیه دو یعنی بی دو حمیرن نه آماده دو حمیرن کو شخص سیمینن Manası manavi çiye yardım olundular iki gaib erler geçmi zamanda. Yani dümerin ne amade luan alikari dide maburi da hatiye kirin. Nusiru fi'li madi bina'i mechul cem'i müzekkeri gaib. Ebidi kum geliyor. Demaj düdyan zidetir ve dibete kum. Kuma merin ne amade kuma merin gaib manası yardım olundular cem'i gaib erler. Yani kuma merin ne amade kuj meran ra tegotin kuma merin ne amade lwan alikari hata kirin dema borida ama ki alikari yawan kir ev ne diyare nekirşeye. Nusirat fi'li madi bina'i mechul mufrad muannas gaibe. Eva idi bir gaibe geli havalan. Dema gaibe ve diyen bizamen ku muannesin. Jinin nemerin. Manası yardım olundu bir gaibe avret. Yani jinkeki ne amade şahsi siyemin lehat ali kirin dema burida. Ki ali kariyavi kir ev ne diyare. Mesela zulimet dema hata gutin jinkeki gaibe zulüm hata kirin. Ama ki le zulme kir ev jine kirşeye. Nusirata fi'l madi bina'i mechul tesniye muannesi gaibe manası yardım olundular iki gaibe avretler geçmiş zamanda. Yani lidde jenike ne amade alikari hata kirin dema burida ki alikari yavan kir ne diyare. Nusir ne fi'l madi bina'i mechul cem'i muannesi gaibe bi kuma jinan. Cem hata gutum bila kum yani jdudiyan jurtir beteşe ve geli havalan manası yardım olundular cem'i gaibe avretler. Yani kuma jinin ne amade luan alikari hata kirin dema burida. Mesela dema hata gutun zulüm ne disanici kuma jinin ne amade zulüm luan hata kirin dema burida. نصير تا فعل ماضي بناء مجهول مفرد مذكر مخاطب
اوا ایدی بی مخاطب گلی هوالا مخاطب یعنی اوی پیشبری معرف را دما کویه که پیشبری معرف جه را ببیجه نصرته یعنی ای کسات پیشبری من دای تو هاتی آلی کرن دامر بیشت ظلم ته یعنی تو هاتی ظلم کرن نه کسی ده نه معناسی yardım olundun sen bir hadir yani tu merka amade peşberiminde tu hati ali kirin geçmiş zamanda dema burida yani lite alikari hatiye kirin ki alikariyete kiriye em nizanın ne diyare mesela durup te kuvara gutin yani tu hati qutan lite hatiye xistin لتا دانه اما كلتا دايه او ندياره نصرت ما فعل ماضي بناء مجهول تسنية مذكر مخاطب ابي تسنية گلی حوال يعني دميرين كو peşberi meref da ne jivan ratiye gotin nusirtu ma manası yardım olundunuz sizler iki hadir erler geçmiş zamanda yani lüve her dömerin peşberi me amade muhatabı me lüve alikari hatiye kirin dedeme borida نصرتم فعل ماضي بناء مجهول افجي بناء مجهول يعني افيكو في فعل في كرنه كريه ندياره نكف شيء جمع مذكر مخاطب لي اوي لون اليكاري هاتيكن او كفشنه كوكينه كوكوما ميرن مخاطبن manası yardım olundunuz sizler cem'i hadir erler geçmiş zamanda yani lüve kuma merin amade alikari hatiye kirin dedema burida nusirti fiili madi binai mecul müfred müennes muhatabe eva bir muhatabe geliyor valin da muhatabe hata gutin bila jbira merif neçe ku jbuna jinane muhatab jbuna merane İca farkavan çiye farkavan tane او مذكرن او مؤنث هر دو جی پیشبری معرفن her دو جی حاضرن آمادن الوی معناسی yardım olundun sen bir hadire avret geçmiş zamanda yani litejnika amade litejnika ku peşberi tedaya an peşberi medaya lite alikari hatiye girin dedema burida nusirtuma fi'li madi binai mecul tesniye muennesi mukhatabe idi bir düdü nusır tej buna jinkeki bu nusır tumaş buna dejinikan mesela zulüm tek umru beja jinkeki tane ev jinka peşberi merede hatiye zulüm kirin mru cilte zulüm hatiye kirin da mru zulüm tuma lewa her du jinken ku peşberi medanın lewa her du kan zulüm hatiye kirin leverji nusır tuma lewa her du kan alikari hatiye kirin manası yardım olundunuz sizler iki hadire avretler geçmiş zamanda yani lüve her du jinin amade alikari hatiye kirin dedema burida ki alikariye ve kiriye ya nokta mühim hala girinci eve yani ev ne diyare mesela nusirel mazlumu kata gutin mazlum hatiye ali kirin ki alikariye mazlume kiriye ne diyare nusirtunne fiili madi binai meçhul cem'i müennesi muhatabe manası yardım olundunuz sizler cem'i hadire avretler geçmiş zamanda yani lüve kuma jinin amade peşberime alikari hatiye kirin dedema burida nusir tu fiili madi binai mecul nefsi mütekellim vahdehu yani evi kudu akhıve akhatvan yetişir bize ez limin alikari hatiye kirin alikariya min kirine yardım olundum ben geçmiş zamanda yani limin alikari hatiye kirin ama ki alikariya mi kir o jine diyare ne kif şeye li ez vi dizanım ku alikari jmin ra hatiye kirin ev mer jidkare vi beje jin jidkare meru jin teda şirike hevin جبونا حرد كاجي تتاب قرانين للناس نصيرة نصيرات إذا نوصى نصيرة جبونا ميرانا نصيرة جبونا جنانة نصير تجبونا ميرانا نصير تجبونا جنانة توان هذا صيغة جهف جدانا لمتكلم وحده متكلم مع الغير إذا قال هوالا جبونا توانتي بكار آنين نصيرنا فعل ماضي بناء مجهول
نفسی متکلم مع الغیر یعنی اوه دا آخوه آخافتوان جی تیدایه و دیگل غیری جی کسندنی جی پیراهنه معناسی یاردم اولندق بیزگش می زمانده یعنی لما آلیکاری هاتیه کرن ده ما بوریده کی آلیکاری ها مکریه ام نزانن دبه ام میر جیبن دبه ام جن جیبن هر دو کار جی ده صالحه گلی حوالان گلی حوالن هیجا yani emsile drastiya xweda pirtûkekî gelek hêjaye bi hînbûna van keliman van bêjeyan meriv hevûkan jî dikare cümleyan jî dikare saz bike çê bike dema ku meriv wan xweşik bizane meriv xweşik hevûkan jî dikare bi kar bîne mesela dem hata gotin nusîre hatiye alî kirin de em hevûkekî çêkin nusîrel mezlûm mezlûm hata alî kirin قتل المظلوم مظلوم هاتا کشتن خدای قهر خواه کجرین مظلومان بکن و ده لوانجی بکن انشاءالله حتی روژاوان به خدا بیر دکه لی جبیر ناکه ام تخوازن هنک فیلن دنجی لسر نصره قیاس بکن گلی هوالان دوی ها جواج وی نقطه جهبه بلا نصرت نهشی ودا نمینه مثلا کتبه جی بکشینن زهبه بکشینن ظلمه بکشینن مثلا ظلمه بکشینن گلی اوالان ظلمه ظلمه ظلمو ظلمت ظلمتا ظلمنه ظلمته ظلمتما ظلمتم ظلمته ظلمتما ظلمتنه ظلمتو ظلمنا yani gel vara persin مروفکی بیجه لمن ظلمه هاتیه کرن امی به عربی چوان بکار بینن امی بیجن ظلم تو گر بی گوتن مرکه کی نه آماده که شخص سیامینه لی ظلم هاتیه کرن امی چوان بکار بینن ظلمه شنکه کی نه آماده لی ظلم هاتیه کرن ده چه وره گوتن ظلمت گر بی گوتن لته مرکا پیشبری من ظلم هاتیه کرن امی چوان بکار بینن ظلم ته بوی اوی گلی حوالان قیاس بکنش کرم آخرا خدای دلوان ذهنکی باش و وکری پارا و توان متوان بکه خدای دلوان مجری حق جدا نکه المکی به عمل المکی به اخلاص المکی راست جبونا دیتنا حقی پارا ما توان بکه امانت خدا بن بمینن ده خیر و خوشیده